Ole whawawina leo nanga leo EFKS TV ia male polo kalame o le Suluaulama i le o mai ai foi ma le taunu maruia o whiau mga ruenga i le Afiafi o le nei foi aso so tofi le nei aso lua se fulu o ke topa lua ia manatu ia sa faisi vevela le la nei aso faisi na vevela le la ia male tu langa lo yai peia le tau mai tau atu o nei aso peia tolu su tasi tikiri i lunga tolu lua tolu tasi al temine fa foi mai tau atu peia o lua suiva tikiri lo na winga nga i lalo le vevela le la ina o tau no mai foi tau fiafi o nei aso le fa maro la vai al tato por kalame o Suluaulama i lo fi taitunga ia male fe ngai ai ma fe au manga luenga o le nei lava aso malo atu po fe lava le tafa sa yai ia malo lava le ngalulue malo le fatu toa malo le onasai i fe au matiu te sa fe ngai masita tu tunu fa malo pea ma fa mual tatu fa malo ilango au tu o tatu por kalame o tatu mtanga luenga o pisinisia la manue malepa o tatu fa lo le SOS ia fa pe fo le papa instant koko Samoa ia ona o le lango mai pea ia mafai ina tu ina tu nei por kalame o le Suluaulama fa aftai tatou lango au tu ia fa tase mal fa malo tele ia ona o le tu langa sa fe ngai ma fe au manga luenga i nei aso ia fo ia ese fo nei aso mo fo se fa singa malosi tal fa tai nei o pia sui fo le vainga ia wa tau no mai fo le siva ai pe na ia nei aso le stato meli ia sui fo le vainga i le tele o le tatou tangata fa mai mo mai fafo sa valia tatou tali ngalu le nei aso ia manatu fo ia sa mawala va no ia fe tatou pisinisi nei tarfa te pia mai am tautu se ipa ia pia ia telefoni nei fa tau manatu ia sa fatino le nei aso ia ele ito tu ese va ito foi le tu mulia tu va me le wafu te langona foi o ene le fia na nei pe mara mal tao ia o toe malanga ese le tatou va ia tu sai fo i o le afe mai ma si o tatou lau fanua ia fa malo le atonu foi wa ma nei le aso fa singa malosi ia sa feololo se fa tau o le ia lava o le mitiafu o le ofutino ia lei ia fa pena i fa le lo tu la tai mata autu ia ma wana i fa tau fa feololo e fo nei va yaso la te fa ingol va yaso ia le fa malo le ile nei aso i fe au manga luenga o le temile tu si mai i ngo toile la o le 2 minuto te leono ia fa pe to tulin va anga na ia ai lo au le ka o le fe ka ia o tulia ia wa le fen fa ta le ngo to i fol tu o malo ina o temile fia fe ta ona ngo to twat ia o le 2 minuto te leono le fa mawina ia ngoto ai lo al tatou le ngoto ile la lo na winga al temina ia watauna manava o matatou le aise ngalu ngai toi fatinoina alfa malo la vai al tatou por kalame le nei Afiafi le fa malo la vai le malo le tu falo le malo mai ai le malo suyao o le palemia marka peneta ia fa pe foi le fon fetalai mal sui fon fetalai ia le ngata i leo fa ululunga mtanga luenga au fa nga luenga o male malo le ngata fo ilea mtanga luenga tu mooti au fa nga luenga o moyai ia o le au fa pisinisi o le au fa fili marketi o le au fa pisinisi lava i lo fale fa malo atu tato por kalame o le Suluaulama le va nga le Afiafi o le fa malo le kalesia ile fa nga luenga sunga to ina mala to faltua fa sunga fa fe nga faltua e fa pe fo le lo la fa nga luenga to fi so se kalesia e tono samo nei ma tu no ma fa malo le ofisi tu tonu ile la fontele lo sunga tai fono sui tai fono o le sunga fa lo tusi mal tu tupe ma lo la vanga lu ne yaso le ngata fo ilea ya o le ya o le fa lo longa tanga luenga le kalesia lo ofisi tu tonu fa malo atu fe amatiu te tatou por kalame Suluaulama mala o nanga tatou EFKS TV fa malo le atinae
whamalo lau sunga i le pule o le kolisi, ia ma le whaletusi, lau sunga ia o kuso ma le whaletua, sunga whiwhi au, i whapea foi le aonga kersiano, whaatono aonga kersiano, ia malvaanga aonga kersiano al kale simu nuu, ia whamalo atu tātou nanga le Suluaulama, i le nei vaanga le Afiafi, whamalo i ulua aonga, pule aonga, aonga le kale sia mo teli salafai, tu sivi mtata ese nu au sala le ulmoenga malo fou ia male kolisi pauta fa malo atu tato por kalame ne Suluaulama ile fenga ia ma au onga male o ina nei fanau ile ne yaso ya to ulwa onga ia fa pe ia sunga fa sunga fa onga ia lo la to lo to to ina le vaenga ia fa malo fo i kolisi ma onga le malo onga ise kale sia onga tumaoti o la utua ina le vaenga wa onga i se tatu watunu le ngalo foi o tau le whamalo le vaenga le Afiafi le ngata foi le whamalo i si kolisi whawhiwhi au o piula o le telo se moa ia o le pea kolisi o le whaiau le Kalisiana Sareta ia manisi kolisi o le maua ia o atu le whamalo al tatou por kalamia tau whamalo le au matutua tatou tamama tinalo o Tapuaiga o tatou whaiva ia malo lava mo le Tapuaiga mau le nei aso whamalo fo ina tatou matua malo lo pensione le ngata in Tapuaiga ia whapea fo ia ona whai au tautiu te masani ia e pei ona iai whamalo atu le nei aso whamalo le au tau si ainga o le au vaenga le tau si anai tatou ainga matai tau si ainga sa o ainga whamalo atu ia le ngata i leo le au tautua le au manga ma le malosi o ainga malosi o le nuu malosi o le itu malo e la tau le ngā ua le vao ia pe tofu le tai le ngata i fale ia wal tau singa o le tātou ainga malo lava mo utau i tiu te mawhaiva le nei aso ia wha malo atu po whela vao e maua ma le tātou whaasalaunga ia o le paanga le tātou Suluaulama ma le whakasa TV ia wha malo atu mtartalo atu le tātou porkalame ile nei vaenga o le Afiafi po fela voi mau mo iai Samoa nei ia po tutuila po atunu e mau ile ale taimi ale aso ia vi ia lava le lofa malanga leo le tua manatu lava leo so tatou malosi po tatou poto po tatou iloa ana le ailo na lofa tu no malona lima tai tatou te le aulia maile nei vaenga o le Afiafi a manatu lava ua tau nuu manuia fe au manga luenga atonu ai lava mesa fa lave nei aso ia mawha lave i fōle mawhau lātou o le au te tele o le manatu o le tātou por kalame o le Suluaulama ua tau nuu manuia whi au mga luenga le ai se vaenga e wha lave ai tātou i ia lava le lofa malanga le tai o le atua le ngata o le nei aso ia e whapea fōi ia mai ala amtanga o le nei tausanga le ua tātou tū vai mai le masina lona se fulu ia ua tātou tū la tātou fōi le whai unga o le nei masina i lona lofa malona anga le lei se fulu minute te ai le tula e lima ia ona se e mai leo le sunga ya Tapuala ia ma le sunga ya Tilialo atina Efereti o le sui o le tātou vaenga fo ilea e fuafuaina ia mapulea ia pulea ia vaenga tutaulanga ia po le puma ia ai lalo le mtanga luenga fo ile tatou mtanga luenga nga luenga fela wa inga nga luenga tele al malo po le MWTI se mai le e a fo la por kalame e tau fa ilo la val tatou tunu ia le polo keti fo ile le tau fa nu merailo mota mo lawa fa fa ngofie fo ona sa ili oe ia pe kiliva tu seuta pe kiliva se meli ia pe kiliva la me tau mafa wale wa kiliva menal temine fa fa ngofie le ia ona fa leo le numero lo mota polo fa no polo fale ia ala tu sa ar kiliva mo oi 10 minute te ai le tu la lima ia se mal sunga Tapuala mal sunga ya Tilialo atina Efereti pole fa tala no ai no le vaenga le ai manatu la se atu tatou ofisa autu fa sinta mai malo longa pupua to fo mai ia ole polo kalame al tatou mtanga luenga o nga luenga fela wa inga mana tele le malo ia ile vaenga o lo pulea ia mavainga ia whaanga ingoinga tūtauranga po le puma malolonga ia whatala noanga al tātou mtanga luenga
e so mai ai. Mai o tato portalama le Suluaulama i le nei foi Afiafi o le asotofi manatu le mai manga lo tato tunu ia ua amata ona foi atu tele o ngā ruenga sa whenga iei le ngata taulanga ia whape foi nisi official malo tanga lunga tuma oti pisi nisi mo company sa lo ta iei le tunu malo le ngā rue malo le tutua a o le portalama whaptole nei ia ma le tanga ruenga o atina e ngā ruenga tele le tato malo ia ile stasio vaenga tanga ruenga olo iei ia le tanga ruenga ia le vanga o fofanga ma pulenga ono fanga tu taulanga no fanga i taulanga e pei ona silafia ia ele fo e masalava ona fatino le fatananga i lungo o tatu alata e fatasi mai ni sori ofisa ole wa ma fatasi male ofisa taitai o tatu poloketi ia mo fatu atu sino mo to malao Samoa le sunga tilialo atina e fereti o ia leo le asao noa ma au mai foi ia la ore fo mo fanga alem tanga ruenga ia wale polo ke te pen fanga solo il taulanga le ni mai tau ma lo so fo mnia tilialo sa no ia fa fele so tatu todo ia ma amatariel tapo kala me ni banga le fes tai mo le no pa ta fatu wala ne tu la Afiafi fa ta lo fatu fo ile ia mal malo la tunu o mo mai ni ala ata fonga mai foi tu e fio tatu tunu ma lo sui fu ma lo la ngema pasi na umi le fa tatu to e pe lo ita wala ia e bo la te lo la vai e wi ai na fa sina ia o va ia ile lo pro ke ti wa tele na i mauta malawa ia o fa tatu siatu ia sa o le na o le pe al tu langa le na ia wa ta fia tatu so ta inga ia le sa fa tino na luenga ia ma lu al fa tino na luenga temini ia ole pe ole tu langa la le wo ye li tatu plokiti temini ole wa fanga solo atu langa umol plokiti ia na ye ti tatu program tu na ia le se va ingala le wo mai al temini ole va ingala la fio anga vai musu le sa matu ia nai va ia so yo manai masine fo yo tu na ia sa matu fatino ina ile matu fanga solo le tua ono totonu ai el vaenga mo le tatu blokit o lo tama faina ia failua mai fuina le ina ia faingo ina ia lua mai o le se blokit le o matu sino mo tama lawa ia wa ia lo mana i wa ba matana sila fiama la wilua tanga tale blokit ia e taule to e fuina le failua mai a me lo ia lu me le fale wa matavuna masani le malo la tunu le faita wino no mero e lungo o ngala po lungo folfa funu ai pe ole nga na mala tu ni famo mo ni fa ngo fiona i lo fa na le mero ia le fale male au nanga po le malo tu nanga fa pena ai o tu nanga le ia le fionga le o mai mo se o mai tu nanga po le vitus fulu le balus fu senio la fionga mai faso polio ne faso polio fa pina la tu fa numero o tuatus ia wa le sa fa ia la va matu so ta inga male pule lu fo la fionga ia le sa ala tu elo matu le o tutonu ia le sa fa ia no matu o tutonu ma matu fa solo pro kala me ia fa pi ia fa ilua fo ia inga ma fo angol ni pro kitsi maluna ia fa pila tu numero tuatus ia pe ole silfil mal tu atelona watuluna le wa telele me no le ile vai tele stile al sa o tele fale na ia ta fa wa pilunga la tu fa numero tuatus ia fo la anu ia tai vai mosuta ma fo e pesinga la wa ia inga no ilunga la tu tuatus mo fa ilunga ina le le o la tu numero tuatus ilunga la wana wa o pa o le mea finta na taimi nei ona le mantua fo el bloketi se bloketi mua le tonu e mo iana ele imasani le tatu atunu ile mai tau wino numero a fel no te tu numero mantua la tatu finga le fai o le tatu mul ta e finga o fai e tunu mau ai tatu tua o ia o New Zealand Australia ma fiti e pe o finga na le tatu fai e fo ia o le tu uma numero so ni ele spit a tu numero le so ni ele spit ne ia finga o fie ho na le na ilo tata a la tu la fai tau ele fa pe e tasi na expecta io le lua le la so se tasi expecto tot ele tu wala le tas
a pe na foi la se tu la pe le lua la ye o no wina numero so fa so le mo le un se be fe tau fe la foi fa pe na ita to fa numero na le lingo la walten na ye wona ya lu tasi ali sipito pe na fa ya to o le ata te multa ia ya fa ngai lo fa se tu no ma wa o te lana te le fa le malo la tu ma sani fo ia fa ngai na yo tu fa ia a mai foi la nei fe ngo fie fa na ona la to fa ngai na le sistema le tasi tu no to wa pe la na ma to ye le fio ngai o vai bos e si ainga ma tu te ate fa pe tu la to fa no me wala to lo de fa ngai ma to fa a fa me la oi o ma tu me na fa na la to oi le la ono yo le si o la ba la wala to lo ono tu langa le o le asa la tu balanga tu foi tu mau ya la tu ba ai fingo street address la tu ma sani le foi la o mai ni ia na ma tu ai tau le fa mata la tu na le finga ia la wala tu si la fia ia malisi tu langa yo le foi sa fa ta no ma fai pule o le afio anga fo ia ia sa pe ona ia le sa bua ma lo ma fai ma tu fa ta anga ma fai ma le pule no ia na sule o ia tonu lano le fono longo no fatata no ta utanga ia mole tu fe fa tai le pulu la fio anga fa fingo fie fo na ngal nima ni foi vai ina i vai so i tu na yet alo fa tai ile fanga solonga la lo tunga nga tili alo la ye ni fa fitauli au tapena tuma anga ya tu tonu le va mainga mesel tatonu ia ole pe tu langa le sa ma to tilo mamao ye fa fitauli ia pe inga fitauli tu lai mai pe la le mafu anga le sa ma to ia pulenu na ia fa fingo fie ya lo tu la pulenu tala no mo bola ai ai ni fisili mani me na le mo mia na to ita no mele punu ya ma to ia na fingo fie le na ma to wai e olo te mi fa tino no ia mana mia le la to fa pe ya lu anga be ngai na wani ka fie poloka ai swalo pule mo wala fa fita uli po ani fa fita uli tu lai mai ia fa tama to atu lai e te mina ning fa nanu e tono kia le mas fa fita uli na tu lai mai pe si ai ngan fa tau te pe le fa mai le ai le malama o male la fio anga no le so tanga le mo le pule wa fa ai do le fio anga ma tanga tolu ia si fio le fio anga ai ni la tu kuna le be de o malama ipo ni me fo e fa ngale fa fita out so tai le pun so tai me pun ya mato yen mato tali ya o umbalan fo mo me fa to mat le la mato to lo lai fa ngal so longa le ya la yen pinga ngal nga ya ele to ese to ai fa ngal ya ngal ben lo no winga e pe falling mai o le tele lava o mota tono le fianga vai moso o la fa numela i mota ya sa le la awale fo ine tatu kala mena fa manino ai se vanga na la fa no tu mo o ti ona ia per tu na le ye la fianga le vai moso pai tele la to fanua fa le anu o la fanua le anu ia e ma tu la fa pisa o le numero il fali le wow ai vang nala isi va engole o la fio angolo ia nei fanua ia free homeland ko o mesal ia fanua la na lisa matopia o le fanua to ale ai pe telia o la fio fa pisa o fale no o tatu fa vaile ia po le mele ia la tatu o le fa pi ile o le numero ile fale pe fale o lunga fanua le fale anu e ilani ainga ola ia wa te loai a pilo le numele ngol fanua ia o tau ma ya fale le ton pesau le ia fanua le fa o mesalo free homeland tau ma ya la fale uma le ton a o fanua ia fa le ngalo pe tu tau ana to fale male man numero pe tu langa na te tonu le afio anga le o mai moso a o fanua la ia fa o mesalo e tasi ali numero ia ai fa pela e fina ngalo la ingale e fa ese umala to street address ia tasi ali numero ina fa popo ina le a 12a ape numero le 12 sundo e fa popo sundo a sundo b sundo c fa so la pena fa numero io la to fa numero ai fa le to tonu ia fa nua ia ma so lo se finga na ina im fa na vai pe fa ai lo le ia ai ngalo to tonu fanua ia o me so au fanua ia falando lo menino e tu sa al numero ile fale ia mau fale au tu la inga
Ola ina potu la falele o mai ai fai mai ia tau saminga ia po lo ia foto ina malu tu fale au tula na ai pa e tu ia numero malo va tai ole terminei la fele wa anga ia lo tu nga tidia ia ole terminei o lo matu fe tanga I pe male afio anga pia ila ia afio anga pia no terminei o ai o malanga le pulenu ai o lo matu fa tali la sila tu tali atu ai na tali atu wa wali lei ai sa matu to e so tai mai pe confirm mai ia ele to tali atu o se tali no le o malanga ila to pulenu ia terminei nei o fa tali pe wa ele fa no matu mai solid ia ele so tai mo ai o mo na matu tal no mai pulenu o mo no fa ilo no Paulo meu le matu na meu se to confirm matu fa motino atu ia matu mai ina ia fo ia tu langa le fa fitauli ni ke o mai tanga le ia sause se le ta ofi ia na to ai fo le matu fa tu ai fo le finga ngalo pe tu langa na titi le matanga le no le fa fo ia o mai fa fitauli mom ia matu matu mai le tunu lu fa nga solonga ia awani se te me tu mai po se tu langa ta fien na mane afa pete wa mane wa fatwa ila se fina ngalo le fianga pia e ma fai una la ala mtanga ngai e fa no mela tu sinu por meta tawan fatino mo ine solo mo le ngalo le tu man tu le o tu langa le o ma fa numero o ma ia le tu tono le le tu tono tu langa e o temini o pela vai ngai isi vai ngai pe o business ia isi tanga bengal malo e mai fanua o mia sa o lo to tonu al tau lang e lo ilalo ni fai nga nu u o lo walo ia mato mato ngal bengal mana abi el tusi abi malatu me pe mo tu fa pi ai le mat fa tali pe ma pia o lo ma foi la mato fa ta no mai sia fio anga e tonu le vai nga mo le o ngal bengal ina ia mato fai ngal ngale sa fai pe pulenu na ia o te metali me pia mato fapi ia lo sa uni mai fo ia sino ina ia awani polo kana ia fanga solo la ngal ngai ia lu pe ngal ngai ina ia awal fu ngale ina ia mai atne tau sang wa mai au lo wa tino man pas polia man awal tu langalo o le o mauna na fa numero I to tonu ai to langa o le ala wa ma mata fo ina matu fa ngai te mine yo no le o tali le I ma wa se tali ma tu pia I mai sia fio matu te fa nga solo fa numero ina o isi vai ngo le tunu pela vai ngale vai tele solo tu ngai vai tele fa ngata mai saina ya ta bi le fo le te si usenga fa li fo na ia le fua to babo mo tu le la to numero tu vai ngala na ia tu le ia tu tonu le lo tu da vai mo le blocket ia la wa sa uni me fo ia na vai nga ia la ma tu fa nga solo tu la nga le va ai na ia awani to ngal bin fa nga solo ngal bin ma solo ngal le na nga yung tu la nga e se fale po se me e ono blem fai ona fai sona numero por meta tawana fia uma e ai farsa me o penai algo e uma numero ia pia tu langa na e o ai farsa o fa numero uma pia na o le fanua e fu ia ile numero afa pia o fanua le o lo iluna farsa e o numero ana farsa afa pia fola wai se afina o fanua le tato o bel fanua le o lo ile farsa ia o ta fa ia lo ile fale fia ai se fanua le pista mai pisle ia tu e fo numero na ese numero falsa ese fo numero falsa fanua fala nganu ia fanua ia ei pe fa pe fanua ia fa le wa mo le kalesia e wa ma le kalesia pe na foi la fala aunga a fa pe fanua le tonu le fala aunga e ei fo la tu numero e pe na so se vai nga ia ile se fanua wa pe o famtala mo e o le fanua e fu e numero a fa pe ala po le le fale le o le numero ana fale ma lo va ftai ile fanga solonga la lo tunga renga ia o lo avela va lo tu fa mo ngai polenu ia le fa fengo fiela tunga renga ia pe tu langa le ia no o titilo finale o no o le matu ai le sai ina fo fanga le
sa matano fu mai te milena fai tatu babau ena fa pe dem fai no to telin tangata se le sa matitilo mai lo na pulenu ina ia awoni to telefona tangata ai pe fulinga mai la o le ai so longa le na venga pa matu wiela wala le ba ve fo le foi la wa matu bo ia lo to tala la fa io fa la potonga matu tala babau ia alo matu wia pelete wala le ina ia pe fulinga mai e pe fai ngo fio na ofi le aunga male fa mo bloketi i finangalo tangata le fio pe a uia tu i la to pulenu wa le yana fa mtala le punu ia wat fo le punu le fa mtala ngai lona ilana fio anga tangata ia o te lo la ta ngo fie le la fio anga le ni pulu nei fo i fa mo pon ni bloket ano fa tai tawa o le wa pe o le te mol mo watu o i le fianga vai mo solena o matawina i ua fanga solo lau tō ngā ruenga o le lavai te pena lava o tō numela ia mol te minei ia so ia o le peo tulanga na le te minei o le vaenga mua le pol vaenga le o fai se fa te inga po se fa te inga wona le ina ia ina ia tino malinga luenga ia silsila tangata mamalo le tunu na ilola ia o le loa falling ole numero ia ai once e la asia to ele bloketi li siva enga yo sa io na la folola ile malo la tunu ia por tanga tala vai pole ona ole fanua pole ona fa e fai ala na yenu awa e pole tulanga na le baba e bloketi baba ai mama bloketi e fai seta to system fangale online so fai ngo fiona na access tangata e lo island mela ina pe al temine le fa nga tangata I fa fo talo ngol kuko po fermele il fale kilke lunga ilo le pe fialu fale ingo fa penala mele to titilo e bloketi ai fu lava nga yo bloketi yana resources ya we pe o ta tolta sutunu ye fa ale lava resources ya to fa mo ya patino in bloketi no inga le se temi o pu le sila ye lim tanga lo nga wai te lo ele nga tai tu mo ni nga lo nga le sa so polio mo le tu no anto sa la vale so no pe tu langa na ba e le fa so polio o Samoa to pe le tom fai na ia fa o ma ia polu ia fa to me ile sa fa na ia awani ni mowoi ni numero to se upo ya ile ni numero to se sa va ia manu ma poli pe tu langa na le fa mo blokit o tom fai fa so polio ma ia Samoa to no va tai ya pe se va ngai to fia fa lo tele mo ia sa no nga le fa mai na tap kala ma tu diang I di sva nga paule va nga le titile to pawan me o fa nga solo pele le blokit te mini o to ma fai nga tai fu I resources e fa o atu le blokit I mauta mala abua o tulanga le wa ye o le awa alu fasa launga o amatawina na ilua malo la tunu ia o le iwa I tangata o vili atu wa sili o la mato ia o lele I o atu e le bloketi vena le pe o tulanga na le o matu tilo ia le toe fa amatana fa numero atu ia tu atu le banga mua na ia bala au mai foi malo la tunu ia la wa ia ni la tunu na ia fa pe faingo fie lo ta o to numera lo tanga te fa pe ta pena na fa ai pe o dei tu langa na te fa lo malo tunu o le fa nga solo proka de bloketi termine ta to lo mali ia o la lo le wat tu langa na le ta to bloketi ia ai pe nei ma lo va tai ia la tunu wa e fa fonga ma tato manino ele tam fai mai le tanga ruenga ia o nga ruenga fela wa inga matina sese ele vaenga le o fo fonga ma pulenga no fanga I taulanga e fa manino ma fa mal malama le nei ati na eta ua mo tato tuno o le fa nga solo to o te mol ma watu tilia ia o le fa sinonga lo fa o lo yesi na nga ruenga lo fa tin ia o o kele ko nga fale nga la we ka we fo le nga ia o le ta vale le mer a le ta wala le o le mele wa fa ma itele malo ma anga fe le tanga le ta u sa o ye le numela ta sa o ia na le ale se pis a wa ko nga fa singo nga le fa singo ka ko lu pa au ke ma le ngiu
Isa no le tulanga le ngol le fai fo song la fai fo ngol venga yo lo fan tulanga la le fa matala ile ave loli le tu e manu me vili me so e alu le credit au fa matala ile me alu e markai ai va per tulanga le ia le street address ile ma lo va tai taulunga tato fatala noanga mal pokalam fa ptoa ia mal vaenga fo fuanga ia mapulenga no fanga i taulanga i lalo fa malunga mtanga renga flau inga matina sese pena vesunga tilia lo atina afereti masuya mtanga renga ola tali watu mo sintato fa fianga ia ntre fa ole pokala Suluaulama manu teleina lo fa songo ne Afiafi to fa seifua
taliu mai ai tātou porkalame Suluaulama le vaanga le Afiafi ia e whaleo lenga whaftaitele le sunga ia Tapuaiga ia whapea foi le sui o tātou mta ngā luenga o ngā luenga whelaua inga ngā luenga tele le malo ia i le vaenga foi le o loo fuafua ia ma vaia ia taulanga po le puma le sunga ia tilialo atina efreti ia mo le whaailoina o si vaenga tāuana mo le silfia le tātou tunu whanumera ina o tātou maota malawa ia ina ia whawhaingofia i fo ina i vaenga na sa ili atu ke le ilo pe whaingofia nga sa ili a koe fasista ngata pe ia e vaenga whapena mo le silfia le tātou tunu whailau tala i le vaenga tāua tonu fo i a whaina ia e le tāpitanga le tātou porkalame le e nei vaenga tāua e whailele a whailau tala noa ona e o le si ala lea na e leo na whaingofia ona tutupu ia sol tula fono ia tunu e mamau a tunu la New Zealand le ia whangu melanga ona o le whaingofia na ilo le maota ma le lawa o le tangata ia me se lava le koe ngā me voilele la ye me ta wo mal me anga e on fa ngofilo na lulo sfa inga ngoi ona la wa ilo numero al fali pe fa ko ifo na sina fa ta fa pena e ona la fa la tala ia wa manga ia fale la yo e la ku ka wa ele pa pe va fa pena ia tato ia sia fa le pa na on tu al numero iluma ia eva no ato tu al tonga ndi mal tonga fa e sa ilo sfa inga fa to ifo ia fa taitele tātou mtanga luenga sunga ia tilialo afreti ia fai masui o tātou mtanga luenga fa malo tātou mtanga luenga langa i melelei mal tātou malo ia sunga ia tupai ia le ofisili o pulenga mal pulenga tātou mtanga luenga o ngā luenga whelaua inga mga luenga tele malo ia natu foi ia ua whaila foi foi lea masui o le whionga le minista ia ma le minista lango ia ma le tātou mtanga luenga e ala whailo ino nei vaenga ia tā ua mai seo tātou atunu ia le nei foi sui ngā fōua i tātou le koe whasingoa le me kua le whale i le pasi lo le whale o loa tāu atu le ulu so o malpo moli a whelo i tua ia la sa o le fale le ta vale ia i le fale e ala i le numera fa malo ai mo le ta penanga fo i le Afiafi e ala i ati na el tātou malo lo fanga solo fa malo mo ngā luenga le fa tai hoi sunga e Tapuaiga fa tau tai al tātou porkalame e pe ona sisila mai tātou nu fast full minute ia ua te ai le tula e 5 pe to e 2 minute ta le tula e ono a fa pe o te pena le fale ia tau tua nalo saunga le mu ia tau longa lava na le porkalame ina ia tau tua nalo saunga le mu ina ia malupui puia o ia o nga il fale tau nu manuia i le fale fa tali mai na ia ainga sa tapu ia faiva matiu te le yaso ia o tau nu saunga le mu watu fa to lo sa fa tete ina ia tau no manuia la fa nga malanga tau to na ne sta vale na fa sola o tele ia pisi foi la wala nga itua ia kau kope foi ta vale ia fa to le lo sa tau to na le sta vale le fa so ina la o tele le nga tai le la usa vale ta faala ia o nai ta longa na fa i lo i tafta faala mo le Afiafi ina ia sa nga le mu pelo nga il fale nei vai to si sila ni le ofisa pe nei vai nga taun te pe le tele tu le ofisa vai nei te wa alu ai matala ya sau ta yao ya o sa vale ni si me ta to ofisa ya ya fa mo ti no le o local fa to le ofisa ya mata pe me uma taun te pe ya mo le sa nga le mu le tele sau ka yao la okay vai le 5 le o ka ko fale yola e sau ka walo lo vai le me nei vai nga fa pena ya to e sisilani ai ai tele tu ole official ne so fa malo la vai tu tem fai va sa fe ngai mal tatu tunu i so se
tafa ele ngata Samoa nei ia e whapea fo ia tunu e mamau pe ona ia ia whao mga luenga le yaso whai lava si vela le la ia e whai mamapu paolo wa tele na la nei vai tau ia manatu ele mwhai na tu ai o tātou tiu te whaatino ia pe o tau longo le tātou por kalame ia whaatino male whaau tauta ina ia vao ia ni whaalave lave po ni vaenga e ono Afia e tātou tunu ia whamalo atu ia mo tiu te mawhaiva sa ngafa mali tātou tunu i le nei fo yaso ia le vo kai au so les falile kai au mai fo il va yaso ia malo lava mo ngā luenga mai la mtanga il va yaso si pa ia mai fo il ni Afiafi mali tātou wanga atu i le whaeunga fo il nei va yaso ia whapea o leo wa whaile tonu e o whaisinga tā whaonga ona o lata fo ilas whareile ia se i whai malipoto whai whautauta whai kerisiano tau mawha lole awa o te avel ta avale ia whapea fo i o tonu na kālo fo i le iwanga i le whale to e ta pena le mai e wha umale ne vai aso wha umale las whaleile na koe wha vai vai ia o las whareile ia o nganga koe mai se si ses whaleile ia whapea le tonu na ia tu alalo la tātou por kalame ia usu mai tae wha umalil vai aso ia ai tau tua nālau ta avale tau mawhalo le awa awal tau aveina ia po afu i tūlanga whapena ele o sefe mo oe ele o sefe fo i mo malu le tunu wha o ngāina ia le tātou awal tele ave le ta avale tūl whale moli mai oe ia na ia ta avale lai titi na e manoa san kele i pia kupe la walina ia i pia i o le whewa ia le malo le tātou wa al nei aso ia manaia lava le tele o pa sese la o tava le laiti i le nei aso i le nei talfatai o pia e whaamalo atu lava mo tātou au mga luenga sa whenga iai a taulongo al tātou po kalame nei vaenga na ina ia malpuipia pe al whai ungo le nei vai aso manatu ia la sisila mai tātou atunu i sao tu pulanga talavou whawhiwhianga whaleanganga ia siva whaleanganga ia whapea fui vivinga o le atua ia e whanofo malua i fōi ma tā pena tātou loto maanganga mo tātou whaamoemoe ia o le a fōi se tā penanga whaaleanganga ia mo i tātou le nea Afiafi pia na masani ai i le tā le tūlai ono i tātou whainga lo tu Afiafi a o tātou tofi o le nea Afiafi o le sunga le whawhengainga le sunga ia ta sele turu au ia mai le whakasa vini fau tātou tofi lea ua ta pena mai le tātou whainga lotu o le nei fo ia Afiafi ia tau ia ina au mai le nganga o le atua tau to lua lana au auna ia loa malu male mana lana upu fola ia oi wha moe ma nganga o le tātou tunu wa fo i se wha sili ngā malo si wha le nganga tātou mapusanga le ngata o le vai o whao mga luenga o le neaso ia ni mea fo i sa wha le tonu ia ma wha tupuita wha tupu wha noa i whenga e me tiu tem wheau ia a wata pena mai tātou whai ngā lotu ia o le fofoa leo mea umai whenga i mo i tātou manuia lau wha fonga le turu pele ia pia fo i tā penanga a le tātou tofi ato i mai tātou por kalame ia wha au pia le tātou Suluaulama Single
O le a tātou tāpua i atu I le atua. Wā o le li I le ami o tonu, fia fia o ia I le ami o tonu, e sila sila o na whawhonga I le wa ami o sao. Se o tātou tatalo mo le nganga pa ia, tātou ifo ma tatalo I le atua. Mapu mai lo atu nuu I fe au ma ngā luenga o le nei aso o le li ie, ua mātou mai le loto ma le nganga e tasi. Se avatu le mātou Tapuaiga I lau o fio, se sulalo wanga le lei ma lo walofa tele mo I mātou, pa ngā lea e langona lava lo mātou whatau wā, wao I mātou lava o se atunu wanga sala I luma o lau o fio. Lea ua mātou muai wala au I lau o fio le li e, na fio maia e ala ilo wanga ngapa ia, tau tō lua le Tapuaiga lo atunu o le a whaia nei, e ule nei Tapuaiga, whai ma vi inga o lau o fio me uma o le leo na mātou whai. O mātou tutalo ma walau la atu le suafa I su keriso, lo mātou alii ma lo mātou whaola e totas. Amene. O le whaitauina o le tusipaia, tusi whiwhilia o le nei aso, peo nau mai le tātou tusi whaitau aso, maua mai lea I le whengainga tuai. Tusi a teo teo nome lo na mata upo e sifulu ono. A le whai upo e sifulu walu se ia whaangata mai le lua sifulu. Teo teo nome lo na mata upo e sifulu ono. Whai upo e sifulu walu se ia whaangata I le lua sifulu. O le au whaitauina whaafonga maia o nisi nei o awhionga pa ia lo tātou atua. Ia e tō fia mo oe nisi e whai ma whamasino ma whai pule iau a ai uma. Ua whoina mai e le li I lo atua I a te oe. Io I tu a inga. La tau te whamasino fo I le nuu ma le whamasinonga tonu. Aua e te whaapi o ina le whamasinonga. Aua e te whailunga ina se tas. Aua fo I e te talia se mea alofa. Aua o le mea alofa e whaatau aso ai mata o e papoto. E whaase se ina I fo I upu a e a mi o tonu. I e tau sisi lava I le mea e matua tonu. Ina ia e ola ai. Ma e whai mau le nuu wa fo ina mai e le li I lo atua I a te oe. Ia whamanuia mai le atua. Whaitauina o ana whianga pa ia I le nei Afiafi. Tu mau I a te ia lo na lava vi inga. Nei maso umai o I le whaavavau lava. Amene. O le launga I le suafa mamalu o le atua le tamaa. Le alo ma le anganga sa. Amene. Le amaua le matua o le launga mai le tusi sa whaitauina. Te au tonu nome lo na mata upo sifuru ono. Fifilia le whai upo sifuru iwa. Ma se vaenga o le whai upo e lua sifuru e whai mamatua. O te toe whaitauina. Aua e te whaapi o ina le whaamasinonga. Aua e te whailunga ina se tas. Aua whoi e te talia se mea alofa. Wao le mea alofa e whaatau aso ai mata o e popoto. E whaase se ina I whoi upu a e a mi o tonu. I e tau sisi lava I le mea e matua tonu. Ina ia e ola ai. O le manatu au tu o le nei aso. Peo na umai le tātou tusi whaitau aso. Lo whaapea mai. Whaamasino tonu. Just judges. Whaamasino tonu. O le tasine nei o whaalupenga o le atua. O lo tā ua e le tusipaia. Ma o lo tātou alalanga ma pepese ai le aso ma le aso. O le atua o le whaamasino tonu. O le atua o le ami o tonu. O le whaamasino tonu e matua ato atoa. E la ei ma pale I le ami o tonu. O lana ami o tonu lea.
Na ia whaamanatu ai lana uauna o Mose. Peo na iai le tusi whaitau o le nei aso. O le iai o le nuu o Israelu i lana malanga wha umi le vau. Sa le i moe noa le atua. Sa ia moe manatu natu pea mo se manuia o le nuu. Lea sa ia tapena ai loto manganga. E ala i upu a papua i whatama. A o tau nuu i manuia. Aua ne ngalo la uami o tonu. Ia Afiafia e whaile mea moni, ma le wha maoni. Ole wha manatu sa nga isa o lava, ia ila tau wa tau fia e whai mataitai. O wha masino ma whai pule o ainga taitasi o Israelu. Manino le wha tonunga le atua. Mose, ia e filifilia ni wha masino ma whai pule ia ai uma. O le au foina atu mo Israelu. Tofu le tua inga e se fululua o Israelu, male wha masino, male whai pule. O le wha moe moe ia whai le ofisa o wha masino ngā le tua inga lava ia. E whea ngai ma le wha masino ina, ma tā upu wha loto i whale. Wa tātua i loa e le tau nuu Mose i le nuu. A o Iosua na ia whaua wina le whina ngalo leo o le atua. E leo se mea fau le a whainga. Sa tupu mua i le nuu. Lea sa whirifilia ai e le atua to i ina e whai mataitai o le nuu. A o iai le vao. Lea fo ina whaia i e tero. Le tamao le a vaa Mose. A esa le ata mai o le tō wha mamau o le atua. E lei fina ngalo le tua e filifili se tupu mo lona nu. A e ua lava wha masino ma whai pule. La tau te whesoasoani le ngā luenga. Ua o lea lava e manino. Ua na o ia lava o le tupu. O le tupu e to atasi o Israelu. E leo tā ua po ani anga waa e mana umia. Ai whapewhea foi o na filifilia i lato nei. E whai ma whamasino ma whai pule. Paule mea o lo manino mai. E se foi au ala ma whai ngā whaavae o au mai e le tua. E whaatino ai lo lato walawina. O le wha maoni. O le whai o lana ami o tonu i le tonu ma le ato atoa. O le whina ngalo tau abe leo o le atua mo Mose ma taitai o le nuu o le a filifilia. O le whea au momoli ina ia o i lato loto. E mana o mia e le atua taitai wha maoni. O tutu unga ia wa fafola manino mai e le atua. O le taitai e whaia le ami o tonu. O le taitai e tausisi o ia e le wha masinanga tonu a le atua. Ma whaia le whina ngalo alofa o lona atua. Ua le ngata i manuia ua whailo mai. Ai ua mai foi e le atua ma lapata inga i taitai nei. Ia aua ne iai se whaitu au. Ma se whainga tau whaasise. Me se lava i tangata le tau o loa ma lima vai vai o le nuu. Sa le whailonga tangata. Tutusa tangata uma i le vaai a taitai. Ia aua ne o lato whaapi o ina le whaamasinonga. Aua foi e talia se me alofa. Ne i whaase se ina ai le ami o tonu a le atua. Sila fia le leie le atua. Mea nei o me alofa. Po au wala whātou sina. Bribe. E whao ngā aitupe po mea tō tino. E mafia i tangata Israelu i nao na po. E whaase se ina ai le ami o tonu. E whaatau ai le mea moni. Awa e whaatau aso ina ai mata o e popoto. Samoa e. O a mi o pio ia o lo pepesi wha mai to tonu o le nuu o le atua. Ma ua pisia ma ave se ai le mamalu o le atua ma lana ami o tonu. Ua mafatia ma tinga ina le tangata vai vai. Ai manuia lava i la tau e malolosi ima ta mau a inga. Ai o te manatu foi.
e le tau whailoa ina nei whainga le alofa. O le upu moni lava. O leo wai whale le matena. Ua tutupu ilo loto i whale Samoa nei whainga whati a Apollo. Ua sasao whaafi nei whainga pio pio. Toa fia ni tangata o lo mawhatia i nei whainga. Ai o whaafia o na whaapongi sa ina o mata i le mea moni o na ta mawa inga ma le oa. Ua whaoa mea tu tino o na ia inga lima vai vai. O no le oa ma le ta mawa inga. O na whainga lea mi o tonu ma le ele lea. A tele le ta mawa inga. O mawhai o na e whaatau le mea moni. Ua whainga o fia o na e whaatau aso mata o tai tai. Ua e ata mai e whaasese ina upu a e papoto ma mi o tonu. Talo whae. O ai atua i ai. O lo tatou walau ina a whaataitai e mamala. Nā to tofi mai e le atua. Pa ngā lea. Ua tau sili la tawa ai le tū whaale tino. Le oa ma le tamawa inga. Ai ua ama i le ami o tonu ma le finangalo o le atua. Le ua wha manatu mai le afionga le atua. Le ia tātou tau sisi le mea e matua tonu. Tau sisi le ami o tonu. Ai sea. Te ola ai. E manui ai oe. E manui ai lau a inga ma lau whanau. E manui ai lau atunu u Samoa. O le ngata i lea. A e te maua ai le tau i sili. O le awhai mo o le nuu wa fo ina mai e le atua. Le nuu o le ola e whawawau o ia tāpena ina. Mo le tangata mi o tonu. Samoa e le atunu pele. O le finangalo lea o le atua mo tātou lana whanau whatuatua. Le tātou whaia lana mi o tonu. Ia Afiafi e tautala ai. Ma ia savali ma whaatino. Ia aua na upu. A whaio e mawhatia i ne whainga pio pio. Le leo pongi sa le langi. O lo sila fia e le atua lo ti ngā. O ia o le whamasino tonu. O le atua e ami o tonu. Nā te taui mai e tusa ma lana lava ami o tonu. Tātou maua le ola whamaoni e whaatino ai o tātou tiute wa valauina ai tātou e le atua. Whai mai le manatu ao le vai aso le nei. Te tau ona fiseo tai malo. O le whaalinga o le file mu. Tai ia o le atunu. Tai o le kalesia o ainga manu. O le whaalinga lea o le file mu mo Samoa. O le whai o le ami o tonu o le atua. O le ami o tonu e fiseo tai ai malo. A inga mai kalesia. E mau ai le whealo whani. Ma ola manui ai o na tangata ma o na ati ai. La le whaisalamo. O le alii. O le ami o tonu ia. E fia o ia le ami o tonu. E sila o na whafonga i lea ua ami o sao. Samoa e. E le pong sa whafonga o le atua. Ai mafua ona pong sa whafonga o le atua. E ino e le tangata ami o le anga. E ino e le taitai whai mea pio pio. Taitai e le whaia le ami o tonu. O Yesu Keriso. O ia o le whamasino tonu. Tonu ma ato atoa mea uma na te whaia. O lona maliu ma lona toe tū. O le whaalia lava lea o lana ami o tonu. O le whamasino tonu e whamaoni. E pule au. Lea wa ia whaato i lalo ina ai leoti. Ia tātou alo ese mai mea leanga ma mea sase. A ia whaile mea tonu. O mea le lei mo le lii. O mea e fia ai. E ola ai tātou lana whanau whātuatua. Ia manuia malolonga o le awhia ngai mo si o tātua tunu i le nei Afiafi. Ona o Yesu
Amene. Tātou pese atu I le atua I le pese tolu se lau ono sifuru malevalu. Tolu se lau ono sifuru malevalu. Le vi inga o le atua. La tātou tatalo I le atua, tātou ifo matatalo I le atua. Le atua mamanae, le atua pule awao la ufio, le atua le langi ma le lalolangi, ao le tupu e ao ina mātou vi ia la ufio. Wanganga ifo le la ilo na nofoanga, wa mapu mai fo ilo watunu o Samoa I lalo ifo malu, awa o mai le pongisa le li. Awa matu o mai se vivi ma whamanu lo suafa ma lo mamalu sisidese. Awa matu moli mawina lo wanga le li. Matu whawhitai ta ma,
I lau taitainga, ma lau puipuinga i se o mātua tunu. A o iai fe au ma ngā luenga o le nei aso. Le alafa iai le tai ao, ma le toe taliu mai. Sa tau mata i le ete. Le tau nu manuia fe au o le nei aso. E wha malo pule. Whawhitai alofa, whawhitai anga le lei i le rie. Le alawa wai u manuia le nei aso. I lau tau singa mau au anga le lei lo mātou tama. Whawhitai au me alofa, whasoa mai lo mātou wola. O whau masoloi au whamanianga le rie. I ia lau fio. O alo manuia taitai o si o mātou watunu. Manuia taitai o e kālesia. Taitai o ainga manu. Manuia foi o na tangata lau tele. Manuia na o mātou whanau. Sa o atu matoe foi mai a o onga o le nei aso. Ai a le Tapuaiga maua na o mātou mātua mātutua. Whamalo whawhitai le lie. Le lava o manuia le nei aso i lo ao la vea. Whawhitai le ola le tāleni ma ngā waa au e foa. Mātou vi ia lau fio. E lo whao ngā ina ma lo walau ina o lo mātou whatawa. Fe au ma ngā luenga wa tutofi e ngā lulu ei. Sa langona le mai o le popole ma le atu atu vale. Ai vi ia lau fio. Yo au wha malolo mo au angalilei. Leo maua le malosi. Langona le fia ma le oli e lau whanau. Awa ia i mātou e manatu mai ai leri. Mātou whawhitai mea sili wai whaia i lo mātou wola. A manatu i le tele o whamai. Po ia ai se o mātou watunu. Au lea lava ua manuia mea uma. I lau tau singa mau ao lavea i lo mātou tama. Whawhitai lau tuspaia. E peo na whaitau ina. Au ai mwhaatonu e whamanatu mai ai mātou. E au na mātou whaia lau a mea tonu. Whawhitai lo ngangapaia la mātou whasosa ni sili. Tau tōrua ina i mātou i taimuma o lo mātou ola. Sili le nganga whawhitai o isu keriso le li ma le whaola. Le na maniu mo i mātou le whanau ngasala. Tu mau lau fio le viinga nei se iao i le whawavau. Mātou tau tino lava le li ie. Mātou lava o se atunu wang sala. Taona mātou whaavai lau fio Samoa. Ua mamau lava lo mātou whaatidonga. Ua mātou le whaia lau amio tonu. Tele na mātou whaia. Mea se ma whaapio ina lau wha masidonga tonu na e tu ina mai. O mātou o se whanau o se atunu e le wha maoni. Mātou tutalo wha mangalo lo atunu o Samoa. Mai ona taitai. Se o lava i seititi. Tele o taimi. Mātou te wha maululunga ma wha sausili. Tele o taimi e tustusi lima. Ma mātou wa ai maulalo inisi leli e. A o le nā tula lea o lo mātou wola. Mātou lava o tangata e wha maululunga ma wha sausili le tele o taimi. Wha mangalo lau whanau wha tuatua i le lalolangi. Le pule so na whai. Tupu ai taua ma whewaiwea inga. Ia mātou tutalo leli ie. Vea lo maliuti ngai lunga o le sa tauro. Whamama ma whamangalo ina ai mātou i lo totupaia. Vatu i mātou le mafutanga ma lau fio. Lo mātou atua sisiri e se. Ne atua ngali lei lau fio. Mātou tutalo le nei Afiafi. E whamanuia i se o mātou atunu o Samoa. Maunia i ona taitai. Se o lava i seititi. Whamnia i ona ati nae. O tau mawhainga uma. A wā se manuia o se o mātou atunu. Se alofa mai pui pui ma lavea i Samoa. Mai whaingata o whalavelave whalnatura. Ai mei se o whamai e peo na iai. Ie pui pui ma lavea i o awanga lelei. Ie iai lo filemu. Te o mātou savavali lau a mio tonu leli. Mātou tutalo whamanuia i taitai o e kālesia. Taitai o nuu ma inga. Ie iai o manuia e a te lātou e maua le whamaoni. Wa le taitai inga o ainga mai kālesia manu. Tusa ma lou lava finangalo alofa leli e. Mātou manatua. I lātou o maua i mai o tino.
Iai lau mana whaamalolo, i la tau a mawhatia o maua i whanoanoanga. Malanga le maliu male oti, whaamawhana whana lau anganga, whaaloti tele ina. Iai lau file mu le li ie. Le li ie lau mātou tama, mātou tatalo lava, whamanuia le lalolangi vevesi. Iai lau file mu, se apa malawe ai la tau. Tele le soifua wa mau no taua ma fe ese inga. A mātou tatalo lava. Iai o ao lawe ai. Ia maua le whea alofani ma le fia o lau whanau whātua le lalolangi. Ia vi ia i pēa lau fia o lo mātou tama. Mātou tatalo. Ai nisi o whea ngai ma whea au ma ngā luenga i le nei po. Pui ma lawe ai lo lātou ola. Whea au fo i ma ngā luenga o le asofou o whātari mai. Tai atu le soifua ma le ola o lo atunu. Whātaunuina manuia. Maua pēa ma fo i pēa le vi inga i lau fia o lo mātou tama. Ma malu mai ni nei po ma ona whainga tā le li e. Sauni lo atunu e tō whawhama moe i se taimi. Mātou tatalo ma wala au. Tau tōlua ina i mātou le li e lau fia. I tātou mo moe. I ala whai le aso fau o mua. Manuia pēa se o mātou atunu i lau tau singa. O mātou tatalo ia le li e. Whaatasi ai matatalo lilo le loto o le tangata lava ia. Mātou te ofina atu e whaia iai lau whina ngalolofa. Ai leo so mātou loto e whaatau anau. O mātou tatalo la atu te suafo e su keriso. Lo mātou walii ma lo mātou whaola e totas. Le manuia ma le file mu o la uofio o le atua le tamaa. Le alofa sisiri ese i su keriso le alii ma le whaola. Le mawhatanga e le mawae ma lo lava nganga paia. Tu mau mai e lunga o Samoa, lunga o lau whanau whatuatua uma i le lalolangi. Nei maso uma o i le whavavau lava. Amene.
manatu lewa momoli me faletui ia wa usiusi fa savili foi lau fa fonga ile fetalai mai ole talelei vai ngale Afiafi ia fa le oile nga fa taitele ile sunga le tatou tofi ile sunga le fa fengainga ia tulu ia tasele tulu au male fa ka sai vini fou ia mo le tapenanga le tatou Tapuaiga le ne Afiafi ia fa taitele lau sunga le faifiau mo talo sanga fa no manu le tua ia wala va manui o tatou tunu ia na tama fa nau ile ngata isamo nei ia fa pe fo ia tunu e mau le ngata fo ilea ia o le fiau o le talei ua longoina ma tuina mai ia e fai ma ta oso le tatou atunu ia o le anga tu ai malolo nei vai ngo le Afiafi ma fa o tuai fa mga luenga fa ai o le nei vai yaso ia tau ia ina fa fo i pele mau fa le nganga i le usunga i le fa fengainga ia wa lava le fenga ia i le tau tuaina o ngā luenga le atua ia mau fo i lo lu malosi ma le faletua ma le nofo alo ia wa lava ia tiute ese wa vala wa i le atua o lo fa ngai na i le soifua ma le ola le nei vai tau fa tele mo le tapenanga ia sanga fa manuia le atua le ngata fo i lea nganga fa tai le o tele o le kalesia i vini fo ia mai ona ulu se i ola vai se wa pito i titi ma lo mo le tapenanga o le whainga lotu ia le ngata fo i lea a o vi inga o le atua whaftai le lau la fo i pese mala o asafo ia mo vi inga o le atua ia tau lua malango le tatou Tapuaiga Afiafi whaftai tele ma lo lava mo ngā luenga lei whaftai fo i Tapuaiga le sunga le toiina ma le faletua e whape fo i le loa lau whainga luenga tofia le atua ia i le tatou sunga i whawhengai ma faletua le ngata i le nofo e kalesia i le tatou pulenga i le whenga iai ma whainga lotu i le tae au ma le Afiafi mo le nei fo i vai aso ma lo lava mo ngā luenga le lei ala le tau tuaina o le ngā luenga le atua o le a whaafonga le tatou atunuu i nei whaasia silanga ma whaasalanga whalau tele o maua le tatou porkalame a toi fo i mai ia ona whaamai alo le tatou porkalame mo le nei fo i Afiafi. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Tofao, General Secretary, CCCS. Office of the General Secretary, Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications.
Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday, 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The internal auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wavata Taufau, General Secretary, CCCS. Fasisilanga manamtanga luengo tina matamaitai, atina e ofioanga manga fesotai. Fasisilanga to fasalawino of no fainga luenga, mo officio tu malo. Re-advertisement of vacancies for district offices. E fasisila tu mbale faaloalo, fainei ona tu ina maitalo sanga mo of no fainga luenga. I officio tu malo te itasi uata wailalo. Mo polu, mo mua itu malo lo tufanga, Executive Officer and Project Officer. Lua, ano ama mua Project Officer. Tolu, a ingai letain. Fa, a ana lofi numero fa, Executive Officer. 5, a ana lofi numero nua, Office Assistant. Maleono, sa anganga tolu, Project Officer. Mosavai, fasalele anga 5, Project Officer. Fasalele anga fa, Project Officer and Office Assistant. Palauli numero mua, Executive and Project Officer. Mangangai fomonga numero lua, Project Officer. O pepa fa atumo po application forms, ma pepa fa matalanga o tutor po job descriptions, o le ama watu matanga luengo tina matamaitai, a tina o fioanga manga fisotai songi mo upolu, au sale lolonga mo savai. Mo talo sanga uma satu ina mai mo tu malo, lea satu e fa sala lawina, o lo whaonga ina pea ma ele mo mia ono toi talo sanga mai. Previous applicants need not to reapply. E tapunia uma talo sanga mo nea vanoa. Ile asa wharaila so lua suvalu o ke topa lua o lua. Ile i tūlai wha ile Afiafi. Ba ia mauti noa e tu na mai vaenga uata ua ilalo. Mo mua pepa whaatumu, completed application form. Lua whamatalanga i vaenga mo mia, responses to selection criteria. Tolu, copy of whailonga matuspasialo ia u whaamaunia. Certified copies of qualifications and trainings. Mo nisi whamatalanga e fia malamala mai. Whafsota i maile matanga luenga ili telefoni. Valu whalua fitu lima lua. Pole lua fitu lima tolu. Pole valu whalua iwa fitu ono. Pole emaili mai emaili nei. Mole tu ina atu o pepa whaatumu. Ya e seta a per amo whaafatai. Ile emaili i a per amo at mwcst.gov.ws. Po o maranata mayava. mayava at mwcst.gov.ws. Male whaaloalo sa inia Dr. Mema Motusanga, Officer Silio Pulenga. Ya, toi taliu mai el tātou por kalame. Ya, langona le whaafitai nau whaafonga le tātou tunu i nei whaasaralaunga whaasisilang whalau tele. Ya, o maa ua fo le tātou por kalame i le nei fo i vaenga le Afiafi.
e sau whaasaralaunga, ia o sau whaamanuia, whaasisilang o le maliu, ia po vaenga mu whapena, ia o le tautua lea lau e whakasa TV, e au na atu moe, ia e fsota i mai, i nai vaenga ia mo le sila fia. Whaasalonga le tātou por kalame le vaenga le Afiafi, o le aso tofi le nei, lua se fulu o ki topa, lua o lua, tāle i tula e fitu, ia o le tātou por kalame o le Samoa taulongolongo. A so mai ai, ia hapea foi le por kalame o le tale vai fanua le ala ata fitu, Australia, tau ala mai le Pacifica TV, ngā lue whapaanga ma le tātou e whakasa TV. O le tātou por kalame o le aua le aini umalili, i le afa o le tula e valu, ia ona so mai le ma le tātou wata whaasolo o le MacLeod Stota, ia wha uma mai ele au nanga lau e whakasa TV le ne Afiafi, i se ata tifanga ua tape nei na fo i mo lau mai moa. Lango mai ai, ia le tātou company o le PSL, o le Business System Limited. O le tātou por kalame le aini umalili, wa ngalo ia te au, o le lango au tu, ia o le fale o loa whatoanga. Vaenga tau whatoanga mana o mia awhia ne le tātou whale o loa whatoanga. Ia mō vaenga mwhapena le ngata fui lea o le tātou lango au tu, o le tātou watatifanga, o le tātou whale o loa na o le Business System Limited, awhia ne le tātou whale o loa. Ia na ua tele le o loa ne le tātou whale o loa, ia whaafisota ia el mawhine ia seti, ia tele le o loa na whaafisota tua i mo oe, pe a awhia le tātou whale o loa o le PSL, o si la fia i nā i sale ufi. A whai fwoi nā, mana o mia le nei vai tau, nei vaenga. Nā enu wha mai ai fwoi leo le tau tua lau e whakasa TV, ia mo le astofi fwoi nei lua sifulo o ke topa, lua. Ia manatua o mai le siu le tātou por kalame, whaaftei tele mafuta mai po whelava le tafa o lo mau mai le tātou por kalame, sa mo nei matunu e mamau, ia malo lava, ia le mafuta mai le tātou por kalame. Toi wha leo lenga whaaftei tele tātou launanga o tū, tātou mtanga luenga o pisinisia la manuia maleipa, ia o le tātou whale o loa le SOS, ia whaapea foi le papa instant koko Samoa. So mai, ia le tātou sei masani o le hit free, mai le Samoa National Lotto, ia tonu foi e, maua isi whaasin ngā malosi mo oe, i le tātou lalata atu le whai unga foi o le vaiaso. Ia o awha sausaunga le nea Afiafi, matau wha maea, ia tiute mawhaiva, ia tai pēa le anganga o le atua lona while mu, ina i tātou au lia matapuni alo, ia le nei aso i whiau mga luenga, ia au iai pēa le while mu o le ia i tātou. Au li tia le atua marolonga o le nei Afiafi, e manuia lau wha sausaunga tātou toi wheloa i fole te whapene i ata e au, momoli atu iai lo tātou soi fuam le ola, e ala li taita inga lo tātou li i whaola. Ia soi fuaina la tunu pele, manuia tele le nei Afiafi. E fatalo fatu fo ne vaenga le aso le ward time tato se imasani le Samoa National Heat 3 se i numero onos fut fale nei mo fatasi mai fo i malo wala se kina tato maa panga solo se kina tato maa le nei vaenga o le aso mana tua le fefena nei le tula i vai lunga TV lima le tato Samoa National Pinko tato jackpot la nei major jackpot le ufa afe tolu se lau maxi jackpot ia le wanua afe tala Fatasi foi ma le tātou mini jackpot. Le watasi le afe ma le wha se fulu tāla. O wha nei whangalo i nau nei la stofi le tātou paupō. Le walua se laus fulu ma le 1 miliona tāla. Ia le nama e asa ki na tātou maa. Manuia le mate. Tata numero 1, numero 5. First winning number is number 5. Numero lona lua, numero tolu. Our second winning numbers is number 3. Maletata numero mulipon numero 5 folia ole numero iva.
And our third winning numbers is number 9. So whafonga mai tātou numero laki, numero 5, numero 3, male numero 9. Whaiwina nā tātou se ile nei vaenga le aso tātou toi whenai. Le whiawhiana nei le tuna iwa tātou Samoa National Pinko. Manuia le whaiwina ngal wenga le nei aso. Tō whāsoifua. For any occasion, we